you. I love the touch, but never love the feeling. MSR Fitness Center ak lo lo ma chu kaming chu lal than zuala ni ya ke hi personal trainer ka ni tun chuma exercise kan lo demonstrate tur chu standing overhead press ani ya he exercise kan share tur poi mo tele a form digle diglo te kan lo entir don ani lo waiting kan grip anga kan wrist le elbow hi 90 degree ngil takin om tu ni na la chuanga kan elbow hi shoulder level ai chete na ma tu ni ya chest setting kan apanga core kan tight masanga compress hawang chin level theng a chuk thanga han chawzeng han thasuanga chuzeng han breathe in a standing overhead press biga hian kan shoulder anterior le middle deltoid hi focus biga anterior kan ti chuan kan shoulder malam pang hi ni ya middle deltoid kan ti chuan hetlai kan shoulder alai lampang hi he lampang hi a focus bi ka ni tu na ka din da hian han tinga nung lampang an on mama chuan nung a kwa an da mama hian hei hian lower back a pressure na sa kan lumbar spine ate for some takin injury nei thei ni apa hina tan chuan kan press ho zong hian ma lampang a kan lu kan extend na sa mama hian away đi ta phei chuan shoulder injury or something na nei thei ni apathum na tan chuan compress ho zong hian kan chest hi kan over extend a malampanga compress na sa mama barbell hi ngiat takin na so tur ni malampanga press na sa lawin khati zong kha tun chuma exercise demonstration kan lo nei thei te chu ania khongai kan YouTube channel hi milo subscribe sak ve don ania hello me